o ke whaingata ia mea mo struggle o kai ki e ni. Ko ngahi, rea maho inga ko koe ku ke tuku mai o ko review over and over and o ata mai. Pea ko manatu ki ai, ngahi ako naki, mo ngahi nai whai mai o ka te au. O hagi koe whai wai ne tau repeat o ata mai. Pea te kia i peke lawa ia mahino kia te au mo floto o ke lawa kuake. Tau sai peia. Kau tau tuanga te tau kahau ki te sai peia. Sai peke ke noko te moa. And I love you all. Dad, ko ofalahi a pita ke te koe. Ko kai te lava imagine ka pau o mo te he au koe whoha ko whae te whē koe ko o whaanga mo. Ka ko ofata ki mo tolo no kotoa. Ka ki mo tolo no kotoa ni hao to koni mai like Havila said all in the background of there. Ko ofata ki mo tolo no kotoa. Mum, ko ofata ki te koe. Say hello at kia e, Vasal, te tuku mo o ki ai. Pea, lau ka ngata pea, o whāt. Nāre, ko ngāko whātus mo te lātou, ko e tahanga o whina o Sore Masau lātou. Ko whakamora pē te o lako pārang pē ko te hūsai ke pē kia whakama. What I remember the most about Nana, she was so loving and so nurturing. When we were kids, our parents worked long hours and they started early in the morning and finished late at night. So they'll leave us and at Granddad. They'll drop us off at Nana's house at like 5 or 6 in the morning. We'll get there, Nana's already awake and Granddad will have the TV on. We're already on cartoons, just waiting for us. And then school won't start till like 8:30, so we'll have 3 hours or something. She'll tell us to ta'o with her, or she'll make us breakfast, and then we'll go to school. We'll come home in the afternoon, and she saved us food from what her and Granddad had after school, so we could eat. And then she was just so loving. She was like our second mum. She looked after all of us. And I remember as a kid, I had a grandma. She came from Tonga. She had a tawhare like this big. She only stayed with us for a few months, but she used to smack me every day with her. But in my 27 years growing up with Nana, she never smacked me once. She just had a big heart. She was so loving. When I got pregnant, my dad was so angry. And then because he called my auntie Eti and he called Nana, and when he told them, without skipping a beat, Nana was just like, so telling my dad, don't be angry, don't smack her, don't kick her out of the house, just be happy she's alive and she's still here. And she loved my son like she loved me. I understand how the plan of salvation works. I know that I'll see her again one day. But in between now and then, I'm going to miss her so much. Nana awa. Ko palaya ke te koe. Mara whai amu ki tama. If it hasn't been said already, I just, what people before me have said, I want to thank everyone who's helped my family and I through this time. All the Otamoa people and my nana's family, our family, for everything. We love you all, and that's all I have.
have to say thank you. Vamos a hacer para malo bien que vamos a una con los hombres a la María vamos a ver un tau para no ofa el cuy con mí que bien porque se no se van la que para que está coi gairi be wa ko fai ko koren ki pai va kata ke lava mai ke o ata ta ko iwa ka hiri ko ya o kore heni ki he kasione kata ki o lava mai ya kai ko ya tau tuange para mare ki ana ne o mio vai vai ane e tala mono ga kata pa bol ka hiri be ai himi kata ka venta o hoko mai o skone ta viva to ki hoko mai revasione ki a kore ke ana de ta to faus ka pusila se guai a tu kuia ta me ka piso be de ta to ki fas reva ta to krama e poni pa u ai a me riu e de vito be pa me family ka ma piso be o ia baro pito kata ka hiva ava mai ki moa e tokava pe ke mea hu eki ata pe pakomole o lava ke para koe paro mito. Tukana whata ki ta mai he wani, kai pe he whoki ki he tahine ko salote, kai pe whoki he whahu, kai pe whoki a penisrina anau, pe whoki he tahine ko ka whaakpati ola anau, kai pe whoka mo tō kato. Ko au ko ki ngā ko rienta ka waka, ko e mokopuna o Lazaro. Ko
Ko la salona te wata pe no fefine na e. Whakaingoa ia he mehitanga whikaua o Patiola mo la salo ko lo salini haula. Na mea kia whahu adi po. Ko e mamai ki he ni ko ngā koe o whai whinereki. Ki a koe ki maua pia maha mamoi mo ki tonga ne. Ka koe mea koe nau mari e kusi o ke te ako. Ko ni o whai hono tonga ne. Ko a mo lana mo koe o pas mau pe ne ke nova e tangata e ki i Simon Street. I fo i hala koe Benedict Street. Koe sāpate ko toa pia ko pau ke mau alu he tuko e lotu. Pia mau tok whoki mai he pas whamui ki mau shoani. Koe ne alu sio ki hono tonga ane. E kaina. Koe koe ni, koe whai tonu. Koe na nei tui ke tā mai ko no alu, pia no alu ko sisuka laisi. Koe na e commitment. She was committed to her Lord and Savior Jesus Christ, but she was also committed to her children and her grandchildren to teach them faith and not to rely on our own understanding, but to rely on God. And that was Nena's life. She wanted to educate us so that we can stand on our own 2 feet. She wanted to show us that love does not just end with just her own children, but her grandchildren and also her extended family. Ko au na he lauka kulusila koe ki mua he ne manat melie koe ki Black Sheep ia he tamai tangata mo ka peni. Ko koe ki Black Sheep koe tamai whewhine. Na hanga mo peni na o whakahoko au ki he no auntie ko tūwhui. Ko tamai ko hoka tūwhui. Pa koe hanga lauka whalansisi na kai ke smeka i nena koe tūpe koe whukawa ni nā kualanga. Koe Ko le whamoremore ai pe, ka te whai pe whai mea tatao. So I'm sorry Nena, I am Lasalo's granddaughter. So he's naughty and I will be naughty too. I'm so sorry, but I love you because you love me regardless. Kaya na whai e whiri. Na kai ke loto whiri ki kai ka na whai pe whiri, ka na ne loto ke ni hanga whawhiwhia e rock whiri. Pea osi koe whiri uruaki, pea no whai pe, pea tamaire mai nena ka te au. A koe ki tam sifonoi kono loto ke mari moia. Purely because she wants me to be happy. Because of the love she has for my brother and me, because of our grandfather. She wanted me to be happy. Pea mai. Kaina. Ko mea ka nena whai ka teni, ko mea whai ka mari. Pena ni o stafulu ia o tamai ke tuku ia. Ka ko talai nga koe lau, follow by example. Ko whiwhine tui. Nei alpe whine e ki mo teni o tempare, ka kai pakai ki na toi lava ko ngā kona whataure kore. Ko mea ko wako me he whine e ko ni pe mo teni. Ko mo mātua ko ni ko mo mātua ngāwe mōni. Nei ngāwe a teni, o au ke taimo hau pia teni mo ne outwork ki api. Awa ngāwe help with outwork because I see the hard work and the dedication that these two had to influence my life so I can stand on my own 2 feet. Ko ofa whakatonga ane koe nai whai e nena. O ko pehepe mo ki tonga ane. Tala mai e taria taka wahtu i tahi ka te au. E aluho kui o tō kawa i tō fua. Ko ne ha upe vaiwa ne kawa. Ten mo patiola ko mou ai ko awe. E au e kukui o mou e maala. Ko mea rea le te hape ki hono tō whiwhine. E aro whanota,
Ko ika le rei tahai o mai kona tō whiwhine. Pea tok aru e whakatau e toenga. Kainga ko wako mea he ko inga ko amo ki tō ngane ma pehe, pa ko whakamaro ki a kui. O ko mea ko e mea ko whi ofo o whani i he whamiri. Nā nā koe ke mau whetahui aki. Nā nā koe ke oa pe ngā hataimi e tō lalo hataha pea mau whakawhangalo ngalo i ki nā toro. Ko mea pui koe ofa whakalaisi nai ka pui ka toi e nena. Nena, ko whakamaloa ke te koe. Ko mea ofa mahu inga ke te au. Ko a ko i au ke tu mahu ka wa e siasi ko e ni i hongongo lele i. Ko hinga koe palani whaka ofa e tamai he lani. Ko ilo i te tatau whitau laki. O ko whakamalo ke kui whaofa nani hanga tau hi au. Mua ko i au i e ngahi urunganga lele ko e ni. Whamalo ka nena ko i ngā ka peke a teni. Ko ngā ko kisio ke na ngāwe mālohi. O ko whainga ke mui mui i vae i e na ngāwe. Ne o ku whai ai kafu. Ka ko whakamalo ki he ongo kui ko e ni ko i ngāwe. Kai ke ngata pe ngāwe pa anga. Ngāwe ke whamiri, toi ngāwe he siasi. Whiwhine tatong mai hongo fulu, whiwhine tui moani. Pa ko whakamalo ki a nena nena, ko ofalahi atu ke te koe, pa ko whaine wafa sisukalaisi e meni. Ke foki motu o kaosi ke madai toki ke foki o pakate ke toki papau e iti ke si o mai ake o pinga pana wal ki motu e mau o madai toki kai ke lo motu e ana pati ora si tenga e o tō mai keni Yau mau kemak. Ngan kopi apa tu? Di kalau ikan ini aku nak ketiak. Kalau ketiak, dia buat ini kau. Nalu amot dia tiak. Kenai nawa matok kenai aku nak ikut o pulo to na o pinga mo pe te la ke na o ke ni na mai ki ki ni o e ti ai ni ai ke nya ana mo ka pe ya ko masi ko pusila na ki na o e alo ki pe ya ni o ai o sia tu na wau na moluia me pangmari wa majeni na ke na ka pen na malo dia sia si dan o maka ko masia na ma pa au pen di wa mfineti sa pate wa u di foka ke pa la teni au ke ati ma mfineti ma ke mi wa o ki Queen Street avait fait des idées de Congo, donc ça pas été par eux. Au Maroc, bien,
ai ko lupe ko manu no lupe ko tua na mau ike au te ke pe ni ike pa mau pe ke lo o malo ke o te sia sia te no eu me fok ma ka pe ni Amerika que eu tenho para o mundo porque é a bem que pega com o que famaram ele lá que ele gosta de eu não troca de faz de piau o pouco é com a mãe o é com a que o outro lá que o da casa do bifa kai ke loa ka tau ko ko fe ko ma ora ke ko yo ko ka te ki ka tau ai ko le ko ke ti ne ke ha o ni ma ni ki ko 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 sta ko me ti ki a ko ka le ma ki ha ma fa na ko ma o ki ma o ka ma ko fa ki fa no o na lo o ma lo ki ko o pai que lá vai para tudo da boca e aí tem da tua da lá aqui foi a ver malo para Good evening, friends and family. I'm really bad at speeches and my tongue is not that good. So I'll just speak English and I'll just try to make it nice and short. Firstly, I'd like to give thanks to our Heavenly Father for bringing us all here tonight to mourn and celebrate, as well as share memories of Kafuatu Patiola Anau. Most of you guys may already know me. Vika Taukolo Mafi. My mom is Anna Sini Taukolo. I'm daughter of Kafuatu Patiola Anau, known as us all grandkids as Nana. Everyone in the family knows I'm so matatangi, but I feel that this is my only time to share some memories of my beloved Nana. There are so many memories of my Nana, but with my Nana, she played a big influence in our lives. Growing up in the early 90s, late 80s, Mum and Dad would be working 2 jobs in order to provide for us, and we would just be dumped at Nana's, no food, no extra clothes, nothing. She looked after us. It would be the whole day, up to 2 days, but she made sure that we were all fed and that we were all warm and clothed. And you can tell that after this second day, she was getting really restless with us. But she couldn't do anything because she'd known that for my mum and dad to provide for us, they had to work. And she was only there to look after us. My Nana, she's known to tafulu a lot. She only had to speak once, and we all knew to let her mourn back on Nana. You're right, we're all wrong, and all. But even up to now, driving with Granddad, it's like Granddad's driving and Nana's driving as well. They'll go on and on.
But Nana loved us all the same. We all knew Lana was the favorite, but you know, because we would all go home to our parents and there's Lana and Nana all to herself. But there was no competition there because I remember back at when we were all at school, we all had egg sandwiches and 1 apple, and Lana had a $5 note for lunch. So we knew that there was some difference there, but it was better than nothing. But we stayed. You either from school, you either go to Nana's house or home. But I always chose to walk to Nana's house because we knew that someone was there waiting for us. We go home, Mum and Dad hadn't finished work, and we won't be fed till later. And even though it was just a slice of bread, her famous tohutus, that was enough to feed us all grandkids. Her house was always open. Even up to now, we've all married and have kids. She still treated our kids, her second grandkids, have a jar of candy near her table. And yeah, I'm just gonna miss walking into her room and she's not there, welcoming us. Thank you very much, Nana, for being there for me. I will always remember everything that you've done for myself, as well as my little family. And yeah, rest in God's love. Bye. Ko le pepe bufanga ngai ta whakatapu o toa pena ka mata ki Whiawhi Goni. Ka ku whakatapu ateni ke Salote, ka maho eki. Whakatapu ateni ke Isope, ka umaa ka whaiwhikau, pe ke haalotu tau ka whakatapu mo ia e Pokoni. Atu ke whakapapa ke pekia, whakatapu ke whahu. E peka te kumotolo no ka toa pena. Tau ka whakataha, e pone. Po pramārai, pamutse whahi. Naki ke whakaukau awia, ke toi manat merie, pena tawe uke manat merie, na kai peke whia manat merie, he ko winga ko ngai manat merie, na aswhai ko toa pe ke te ringa o whae, he taini, na tauhia I wharimahaki, o ako ki ene hiki ata. Ka ne ongo ia ko ko nao, e o motu a, ka mona tolo na tataki e poni, ke ukau pe I he manat merie, ka ko lau monu mo lau kolo ai e Whiawhi Goni. Hange pe koia ne mo whanongoa, ne whangamoko puna, ka pe he ai whanau ki mua na naura klea, ko whae o whaeni. Ka nai whae le leia hu whatongia, whakawhae ke te kumātoro. Ko mana tupe ke si hake tonga, na ha mau tamai ki Nusilani, ke ele tamai, Jack Smith, ke uhinga ke ai e mau pepa, ka mau polau mai ki. Na hau e mau tamai ki heni, na e oange mau pehe mau tamai, mau silini, ke le tawe atu mau tolu whanau. Ka ko mau api o mau tolu ia. Na ke kia taimia na ngā ai ho mau api. Na whonu mau pe ho mau api I kāinga me motu, kāinga me whonoi, mango, te amono muka. Ko e omi, ko e manu whoako, ko e o mai te. Ka nai whonu mau pe ho mau api. A ko se niti ko na ange mau tamai, na tonu peke mau kai maa wani pata mau toria mo mau kai lelei. Ka nanga mau whaia mau toria o mori, ko hinga ke mau. Kau whakataha pe, na ke peke toi ke e mau kai, mo kai, a tamai ko toa pe na e nofo I api.
Ana pe he ku sia he mau tupu hake I tonga. Te mau, o mi koe ki he whonuani, na ni whai pe a mea ta tāpe. Na loto ia ke ni whetuku maha taha me fwoi whaamiri ko toa pe, me otu mua mua, pa ko ne tau mua, ko ne tau mai pe ha taha, ko ne rea ki ai, he kai te ke toi whoki koe, ki moto. Ko hao pe koe na, ka whauha ki siana o sinkolo, e kumi ho mai, pa te ke nofai pe koe whonuani, pa te ke toko ni ile vai koe toa ngā whaamiri. Nea pe ke taimi, nea o toko tolu o fulu e ka nofo o mawapi, Tana na whenga, kumbe na ngahi ngā aue. Tana wongo ia e awe taim lai. Kai peke ha taim ia, whange mau pe ho mau api ha whukori si. Ta koe awa ia ofa ka inga a ik whare. Ko manat meri e ki ngai tō o ngā pia. Na kulere atu ki Australia, ki he mea whakaeki o tunga ane, ko taha penga I whoha ohi o e whae mo I tamai ko whae a whe au. Nō tonga I kuia I ko whae a telefoni ane, ko whae eni, o ku pākārama. O ku heri a toko ua ko si maima, me lava me me Australia. Na wilo pe taimi na e lau mawai telefoni ko ni, ko ngoi au ia ki ko lama ia tu a ko ka vai. Ko heke au ia ko to a ki la. Ko me pe na ko le me ki fana. Ha be me. Mo ko le pe ki to ta ke pe ke mana. Na ku fi au ia he na alu na le. Pai mai ga ko na ke te a. Pe ta auto ta alu mai pa a. Pa to me pa ka uri ia ka ha ko e pa nge fai. Ko tangi me pe telefoni, amana aspe Hawaii wa me ai ko kuna mai wa kuna. Hanga ton pe fane mai. Ya ko fo I akala ko ya na wesia ai ko ngai no sino. O ke te lava tu. Mo lue kana ke mau ke lava pe fe tu taki. Kana ke tu una na ke to ya ha ku. Pule kana ave ya ki Whare mahaki koe. O ka vai, kana awe peke whare mahaki nā ku ngā ue ai. Ai he wike ua ki mua. Nā tuku peke ngā oi pōuri, pau nofo ai o whawhanga breakfast e whae, ko mea peke o whai mai pōpongi o se ngā ue. Ka whoki mai ki api, ka ala te tamai o whawhanga nge ne lunch. E whoka ki tamai o matala noa, tamai ka te au. Alo atu au, o se whawhanga ne lunch, kai pe ne lunch o se singa maari. Te au ska tamai ke whakaama ne kopate, a au e tolo a koe tuku ki tua, te kau ke whakafoki. A au ki whatolo a koe tuku ki tua, te kau ke whakafoki. Pui pe. Te wao ke tu unga ko hera ia patang, te whok mea si apin ki hawa aha mea ke ukai. Te au talange rewa ki ai. Ko toi alu atu pe o ku mea pa o te ke toi tu ko ia whahane mea tala atu ka koe. Pa tamai ka oua tuk te mua. E koe mea pena kuanga o ki ai tala ko fua. Pea I he walu he whiawhi pe ko ia nā kui api te tūtaki mai me whare mahaki o koe pākārama. Pea o lele atu ko ia o koe ke koe lava he tūtaki mo e whae. Ana ke kinto lava maha mea tokoni, maha me I vai. O se wike e ua, pea tali o nopi. E wike e ua ko ia, na te ki ai, ke whoki ki api, na vai ke whanau. E wike e ua ko ia, o te ki ai ke tupu o kuruki o pilo, e te toko toku mo e ngā mo. Nā tau tu pei whare mahaki. E ahu mai pō. O runga e pei kono pilo. Mo e tau tu pei e sea. Pe nau nei ke tongi pei whanga moko puna. I ono tau I, pa pei ko whanga tunga ane. E nike ke rotau ke u alo. Sai pēr ke toi kau pe mua he nofo. E nau talangi ke whanau.
Na wila pea e au, i kai kua ngā au e ni te whai o fuaroa. Kai a honi, ko ni mau anonga pia mo fia maalie. Pa mo fia, e na ko hoi o ko womosia, pia o hila ia ke whai haki ngā au e maana. He ko wilo ka tō wanga na whai he whae ma aku, he kai te ulanga whakatatau. I taimi koe na uno whai moia, na kuilo pea koe ne whanongo ko mea kwa mui tahaya te mole me iai. Na whana mau pea ko no te ringa na kutalange ki ai. Pati ora, ko whamaloa ka koe, ko nena ki hoko ko kaere rei ke te au. Na ki whai noi au, te se tonu pea o mataha o ofa. Na ki ofa i ka inga kutua pea. Na ke ofa i ta kainga, mo kuna tolu, kuna wawe e mai ki ponu ane. Pena kainga ki ai, ku ke le aki au, ke alo koe ke a e. Ka kisai pe te ngof pe hen mo teni, ka te toka ngai pe a teni. Taim lahe ko whakamuna pe ke whae i taimi na i tokoto ai, i whare maha ki. Ko whamalorai a tuen ke piso peka o mahae ka inga lotu e wot taulanga. Ko tau whala maari e kumo whai ke whae. O ko whamalo atu ke te kumo tolu e ko wilo. O keha o mo tokanga ma kehe mai ki a te au ka pehe ke whaho. Ko uhi ngā koe funga waka o kua iai, mo funga waka o ku iai ai whae. O ko ufu whakapa apai au pito. Ai toka te rine pa mo fuaka, mo funga waka o kai te whae. He nai tā mai te whae ka te a. Ana, te iloi o mau siasi, ka ia a te mate ai. He kai te ke lawa ko hawala mai ka te au. Nai ne tā mai te mea ko ni ka te au ka te he foku o kai ke te. Pana whape ato tā ke te ki ai. Tā toksio pe ki ai, ka ngā te ke kui koe pa ko maua pe pūre. Ka neo moia o ko whakapapa i lahi au pito. Ai funga waka pa moe. Toka te rine o turi ki ai ai whae. Ana whai pe ngai mea kotoa pena i loto ki ai. E kuai pe moko puna, ai onga moko puna, ko rieta, ko lana, na te pare. E pia foki ki a lupe. E moe de whana au, ko na whangatoko o wak na te pare. Ko na tōru ia. Nai lava ke na wana te tewi whae. Pena ke malava, ke waha tō sia, te lava ke wala ki ai. Pena laka ni pika te au ki uti whakawawia. Ka wala me whai mea ke. Tō tala rienta, ke waha ki whare matu. Ka ko winga mena ke waha wai. Te lava mi, ke tupe sia. Ka ko wilo mena mawinga ki whae, pena whanga whakapapa ia. Ko ngai na tu stala ma te kia te au. Whaasa ke kulia ai ki whamalo lahi au. Ka te mo tolu nuko toa pe, o langa mai he fia whini ki tau kau mga kau kata, i manat me rie. Ka mo tala noa ia historia whae koe ni. O whamalo atu ki karika inga o whakatoa pe. Me aha pe ane pō, me aha tu, me lere ki malai whakapuna, lere atu hai. I tare ngahi wholau me Amerika, ko familia ki tamai, wholau me Australia, wholau mai ki Mokopuna, me Australia, wholau mai me Tonga, o ape ki he whiawhini, o ku kei whai te aukolo mai, ko unata ki hao mai ki mea whakaiti ko ni. Ahoni ko reange, ki tata auwhi kakai e oange ko whie toko ni, ki he whai patongia, kai patongia na mau whai api, ka tanga na tō. Ko ilo pēr ko mō mai, ko mō whai e whae, ka mō mana tu i mai au, ki mō whai pehe te mai te kia te au. A tanpe whae ia akpa ko mō mana tu koe ki mō koe whia māsi o maka te au. Mō whakatoa ko o whalaki atu. Ki ngai kai ngā ofa ko toa te. Nai tokoni ko toa te ki mō whai. A koe ke umalawa, ke uhanga whakamatara, ai nahi ofa.
mo tokoni mo whai mai ki a te au. Pa pehe whoki o ki whanini. Ai os te koni ko wha ampe se misi. Ke ha o whai hao ki vahe vahe. Ki ho kui. Ko se misi ko whohai a whai a whi au. Ko e ohi tamai a e whae. Ko le si malolo e Australia. Ko ia nā puna ki ai. Ea, ka takpe o motua. Ko ngata i ki rea, o whalahi ata te kua. Friends, family, good morning, see you soon. Tara kwa we morite. Muka o whai whatungi o tamai. I toki o moi moi nene mo moka no sila. E kua we mo sisiaki me kautamanu. O ware pe ngai vai, e ngai. Po mo moko ko ni. Koe koe teo. Me whai kone na hui. I'm a proud member of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. And I'm proud to know that my father is with Brenda Putio and Auntie Etty. And they're waiting for us. Proud to know of the plan of salvation, things that we can do to perfect our lives to please our Father again. And I know the non-members in our family are tired of hearing these things, but we will keep trying to teach you because we love you and we want to be together for eternity. I'm grateful for the gospel in our lives. We mourn death, but we also celebrate it because we know that we will see it again. I'm grateful for the sacrifices of our families. One thing I know about Nana is she always loved us. No matter how long I haven't called her, she always loved us. I leave this in the name of Jesus Christ. Amen. Kore bēni ke whahiwa, ka hiri bē i whahauka te tau programa, ka wā mai ki he tātai kupa koe kongaini, koe pāusi koe programa whamāwai koe, pa moe kaunanga koe ni, ka taki e tau hiwa pēha vē se tā pēua, i e himi ni mawalu ka whainga taa o harapinga. Pakahiri rewa ai himi koe ni, o kore heni ki a pūsila anau, ke ne kataki o lawa mai, whai haki rea mawai, paos, pa whunga e whamiri, pa moi whanau, ka pati o la anau. La hiri koe te tau kore heni ke he pisope, ke ne whai ha ki rea, ke ka hiri koe a, tau kore ke a hatin kawaka, ke ne whai eia, ke tau rea tuku. Ka hirewa e rea tuku,
Te tau toi hiwa ewa, ve si ve, ta pe ua, ko him to kuia tau pamawai, i poni ko tatolu hiwa, lawen ko tofia. Ko e lotu tuku kataka more ka kuhena le anga malonga me stay me hapa steak, i wo tauranga, se luni lui, ke ne fai tau lotu tuku. Katake ka inga kahiri lewa, ai fai lotu ko ni ko korfa more atueni ki e pisope ka mai, o sope me ka takpule tapu. Ko e wot po gani wo tauranga na kawe o matua ko ni hono kamatai. Wa ya wa ki fa ngalot ko ni pe na to fia pe kamata. Ko ya sa sia hata. Sia sia ni si sukra ko ka ma de na ya ki fuiti. Pe a na kawe o matua ko ni hono kamata sia si iki. Ko wa na to ko ni pe ai o matua ia ki hono fai pe ai ngawe tatau ni hana ngawe falo tu be ki sia pe ke o fa ngawe fa nga mo nga falo nana tokoni ki sat ko ai kahiri tau mai lo tu ko fa mo bra ke piso pe la anga fa no mari ke fa kau mo sia ko ya o puya ko ya ana tau kolo na fa o si tau fa e tau fa lo tu e poni ai ga tau tu fa o i pon ko ya atak fahiwa lava mai o mulmore pe ki e weki ka mai fahu ka taklotu i ngal malolo e ki programa i poni ka pu kole pe o tu ku nga pe ni tau ni ko le fa pe ni fa nau ko fa mo puna ki se nau ku fahiwa ka viva hivi ni mo malu ko ngata ala pe nga alo bi Uki wataki mana merie pela magi mana merie betas di kamata lagi mate
ke fuolo e ki ta o beni e fi na e kono ke fuga to alo me fine e ki a patiola ki to alo me ki ta wala ko ko tu tamai o kulala fa o si eni e kulala ngana ulala ta ta tu pe mo nga la langa pe ai ki ta wala e ki atu ma au ka maru ko ki ko kulala fa o si pe ko ki to fu wala o tan sa o bito o wale u ta u de nai o sa la na kula ka mai kuma ta wala ta ta ma kali nai to fai ki la ke he ia ke mui o to ia mo ki ta wala ke na ta mai ko ki ta wala ta ko o si beni de la o sa ne la ka ke ki ta wala e mo ki fo ma ku ke ma tu ma ko su ga ki ta wala ni me wala mo tu a ke bangai ki mana vede ba muka ta na pe mo to le ku tu ta la lu se fo de ta wala tu e fala uri mo me va a ke de o tu ga ki ta wala na ma de ki tu yo o se o fo ko nga ko e to la ya de motor malo de motor la ba po ki e ta u malanga e pekia te ola te ke oi ko pe he pon tu ke u ata le va ya o ki pio kala ko ne pa te ola pon ki mo pa no ya ko ka ke mo ma ko mi ni men na u ta pe ki mo tu ke na wa tu fi mai ke o mai ke o ala wa na la ko ke time na ma wa ya ka ke o ko le pe ke Kuata mo mafio ku afio e langiola pe tulo mo ka maui o tegena langio fa pe tap mo hau a de roa mo ngatunga o fa fa ta pu ka lafo me tu ka ta ki fa matal e pedia na hange awali pakola ai ongo melie o tala fungan fia ki hawa matua ko William Kapen mo sein falahola ai farau i mai o fine i aha ulwa o sune tau tai wa tongono ona ai ga ya ngoa o iloa mo wi ak ko kafuat padiola na fanzau ia kafuat padiola i pokotala tapai pena fahu ia paptaiso ia sias bosirian tau taina tonga age hingo ko kafuat padiola pena ne tupu hake ai pe o ako ne kina ia i ngai toka deline fa kristiane o ne hoko ko me mipa mo ui o lotu na fa ilonga i na hiki a William Kapen pe mo se infrahola me Bogotá ki fonoi pena fa ilonga e patiola ai whakalagalaga o pureanga mo fonua ko yako o ne huai ki yako si a fonoi fua tu e bifa matala pe ki yako si ko ni ko na yako a patiola ki la tu pureanga wonia pe ko fa matala ko genne pe a time ko ni ko e minista ko tungi ai ko na logo ta fa ko fa pe ko e tama ko ni na ne ha ele holo ne me holo a hi ke wa ko ko mo tu
Pe hau e waka ia tau e mui whonua, ai ko api uta ia koe ni o tenimo, patiola. Pe nau ku wawa tu wai ala tu i mui ia, pe keilo a tae tau e waka. O at ke ahi ke api ako. O na tolu e ke a tae ako. Whai a koe ni whanau, na lotonga a wheke mai na tolu he. Kono tamate ia ki api ako koe ta. Tamate ia he tau lahi. Kai doi aha ki ako pureanga ya mea. Whai a koe mo e whanau, whai mana wa a wheke na toi floto o a tamari e taimi ako. Tamate. Ake? Ko hoko atu o ni, ko hoko atu ia. Lai awa lewa a patiola o ako i ako koe ni i pangai koe ni ko i ako teu pētani. Pea ne ako ai, pe ne hoko atu ai veki he korisi pilorevu. Pena ne nofo pehi e api o siare pe mo freti wata. I ngai tau koe ni. Kai ki ose ne ako, na e malolo en tangata e ki, pe ne foki mai rewa o ki whanoi o nofo mai. Pe koe ui o ku tāpe molaka e taimi, pe kuia i ono wahiwi. Whakakuonga, pe tupu whakau tūtūtu, o tau na tulai tangata. Nei au ke kuonga o whakaukaua patiola. Ke kumi ano tākaua. Mo ano tokoni e nofo māma. Penai monu ia e nai tonu e ne kumi. Mo ne whiri. Ke a tangata o tenis len anau. Eu tau loi bea o tenis. I e tau i whatonga. Ko whae whuka teni, me he o mua mi mango, pe mono muka. Pena i nofo pea e o mātuanu i whanoi. Pea ia i na whanau ko ni. Ko lahi taha, ko motu ai gonu whahoa a, pulusila. E hoko ai tunu motua ko atmosfia ma ko la vai na tau e taha moe kai mai na la sene maro loa e hoko ai mo fino motua ko an sein ai ko an sein tau kolo pena iai mo ongo iki ko William Kapen e mo shon lang na ko mo ne o fana woki na o hibenia e dai pe ke ne ma ko e o ta ko sare sta tua ya ko na ori ya to na hain ko pa ya fe a ko ko ni kita mo se mi si ko ni ko na ba to pe ki a lo ko patiola ko e ficao no ia e whanau a William Kapeni ko lahi ko tangan na fai ficao sia si wasilian tau taina ka ko pekia ko William fon kalafi ga mo siana o ana nipe ko lahi tahaya te hako ai fine ko ana ma e ilo ai ko ana waya fifita e no ko bebe te recava te hako ai ko tanga ko fito no ko ye na to e ai mo to ta o saya final la sala a lugar de entrar é moisi pena é moe tahine ko e mai pena si mate belo que
e ta o fulu tupu o e puke si marolo ko si ta ben pa te ola ai ta fa mawa e ko ni e poni ko ne o sia e fa na ko ya ye fitu mo fulu tupu na whakaukaua e ang umatuan ke na hiki whanua mai mi tonga ki New Zealand. Ko ui whalakalaka pēr taimi